Tefal Easy Pressing GV5245 predstavlja verovatno najlakši način da efikasno opeglate bilo koji komad odeće. Zahvaljujući parnoj komori koja proizvodi pritisak od čak 4,5 bara i udar pare do 90 grama u minutu, ovaj generator pare sa lakoćom ispravlja naporne neravnine na tekstilu, pa čak i na odeći napravljenoj od teških tkanina. Za razliku od klasičnih pegli na paru, Easy Pressing pruža mogućnost kako horizontalnog, tako i vertikalnog peglanja za lako ispravljanje košulja ili sakoa okačenih na ofinger, pa čak i visećih zavesa. Posebna Ultra Gliss Durilium tehnologija grejne ploče pruža izuzetno glatko kretanje po površini tkanine, potpomognuto pritiskom vodene pare, uz izuzetno visok radni vek i otpornost na ogrebotine, koji će omogućiti da vas uređaj služi dugo i jednako dobro kao i prvog dana. Tefal GV5245 je vrlo kompaktan i lak za odlaganje kada se ne koristi, a opremljen je sistemima za zaključavanje na bazu i skladištenje kabla. Na bazi se nalazi i podešavanje jačine pritiska pare sa posebnim eko modom koji ostvaruje uštedu energije i do 20%. Kako se para generiše u delu nezavisnom od grejača, moguće je i njeno korišćenje pri niskim temperaturama, na primjer za svilu i druge osetljive tkanine. GV5245 posjeduje veliki rezervoar kapaciteta 1 litar, u koji možete sipati kako demineralizovanu, tako i običnu vodu iz česme. Čišćenje od kamenca je jednostavno i svodi se na povremeno ispiranje pod vodom i brisanje vlažnom krpom jednom u mesec dana. Inicijalno zagrevanje traje 8 minuta, nakon čega je moguće peglanje i do 1,5 sata u intervalima od po 45 minuta. Uz Tefal Easy Pressing GV5245 generator pare će vam trebati znatno manje vremena po komadu odeće u odnosu na klasičnu peglu, pa će vam peglanje, ta neprijatna obaveza od koje svi beže, postati nešto što ćete obavljati lako i efikasno. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.